bist du jetzt dran? Julia, kannst du mal... Spaß. Rospaß. Guten Tag. Und es ist mir ein großes Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Ganz herzlichen Dank, Spaß, für die Einladung. Schwester Diana. Und es ist mir ein großes Vorrecht, heute in der kurdischen Gemeinde, der Abraham-Gemeinde zu sein in Frankfurt. Halleluja. Bei dem berühmten Volk der Meder. Amen. Ja, ihr seid ja in der Bibel. Ne? Wir Deutsche, da waren wir noch in der Höhle. Ne? Als und das Gesetz der Meder und Perser. Ne? Ihr seid so ein kluges Volk. Halleluja. Amen. Halleluja. Hab die Knechtschaft der Juden unter Nebukadnezar beendet mit Kyrosch. Amen. Aus dem Herrn. Amen. Ist mir eine große Ehre. Und als wir eben gebetet haben, kam mir das Wort des Propheten. Steht in Könige. Und er war in einer Stadt. Und alle Frauen in dieser Stadt waren unfruchtbar. Weil die Quelle des Flusses in dieser Stadt war vergiftet. Und mir kam, dass der Prophet sprach, bringt mir eine Schale. Und füllt sie mit Salz. Und er nahm die Schale mit Salz und ging hin zur Quelle und goss das Salz in die Quelle. Und der Fluss wurde gesund und alle Bewohner der Stadt wurden gesund. Und es war mir so, dass ich euch sagen soll, Gemeinde Abraham, ihr seid das Salz hier dieser Stadt in Frankfurt. Und durch euch werden viele, viele Menschen gesund. Der Herr segne euch und fülle euch mit dem Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Mario und ich bin geboren in dem wunderbaren Jahr 1964. 1964, genau. Und ich bin in Brasilien geboren. Bruder Enzo ist mein Nachbar. Wer war Nachbar? Bruder Enzo ist mein Nachbar aus Chile. Nur im Fußball sind wir Feinde, nicht wahr? Im Herrn sind wir Brüder. Genau. Mein Vater ist Brasilianer. Aber er war damals Kommunist. Und als ich geboren wurde, da war ein Putsch in Brasilien. Und er wurde inhaftiert, er kam ins Gefängnis. Deswegen habe ich ihn nie kennengelernt. Aber vor 20 Jahren habe ich meine Familie in Brasilien wiedergefunden. Und wir haben sie besucht. Und ich bin ja als Einzelkind aufgewachsen. Und dann hatte ich auf einen Schlag 7 Onkel und Tanten. Und über 20 Cousins und Cousinen. Und im Urwald habe ich die Ruine
besucht von meinem Urgroßvater. U disa më ndit u ahta zhuve ve aile më ndahatan kalu pire bove wanji më ndit. Und der eine Urgroßvater ist Italiener. Më pe hasja waki bove kale më kha Itali buje. Und der andere Urgroßvater ist Portugiese. U pështi kale je kale dëneshi kale bove kale më shi au Portugizi bu. Aber meine Mama ist Deutsche. Le deka më kha Alman bu. Und die Mama meiner Mama ist Engländerin. Le deku deka më shi England. Geboren in Britannien. Chile, Valparaiso. Hier, Bruder Enzo. Deve masala na habre me Enzo Chile Das jak heißt, ich bin ein Sechzehntel Chilene. Deve naka ashi waka cha yesh dau shans da Chile me jouer dawlate. Das heißt, mein Blut ist international. Amen. As deve na waki nov khunamanda internationale. Amen. Immer wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, Deve waqta beshem Fußball ye dawlate delize. wir können gar nicht verlieren, nicht wahr? Deve am nakaran aftashta am andakan Fußball me. Ich komme aus Bonn. As khakhas bonete. Ich habe 33 Jahre lang eine Gemeinde geleitet. 36 سال از خدمت اداره کردم Und seit einem Jahr bin ich Gemeindegründer. و اول ساله که از خدمت من کو دیر آواد Wir کرد haben eine neue Gemeinde gegründet an 2 verschiedenen Orten. اونها ام دیر کی نو ما آواد کریه دو چی بازار دو بازارا Und wir sind jetzt schon 35 verschiedene Nationen. و ورا 35 ملت دیتن و جوینه 35 بجم عربن کردن اصلا 35 Und wir streiten uns fröhlich. و ام کیف تکن شاد بن جبوی Halleluja. کار خوده Wir haben هاللویا im ersten Jahr 30 Menschen getauft in den Tod und die Auferstehung Jesu. Amen. دوی این نوع یا وان 30 نه وان getauft getauft im letzten Jahr. سالا چوی مسی مروف باپتیست کرنه ما وانا کره آوی ما چال کر وانا را کر بون آوی مسی Und 20 davon waren Muslime. و جوان سی مروفا 20 مسلمان بون Wir haben ein großes Herz für Muslime. و دلکی ما مزن گلک هیا جبو ملت مسلمان Und ich bin schon seit über 30 Jahren auf der Straße und evangelisiere. و از خواه 30 ساله از دچم ناف باجاره از مزگینیا مسی بلادکم Und ich habe eine große Liebe für Muslime. و از ناف من دا گلک حس کرنه کی مزن هیا جبو ملت مسلمان Vor allen Dingen habe ich jede Diskussion gegen Muslime immer verloren. وکی مثلا داوستاندن کی وکی گوتن کی ناف ملت چه دبه Die جبو haben nämlich- مسلمان از اندادکم Die haben nämlich ganz schwierige Fragen. و جارنا مسلمان گلکی پرسکی یه گلک گرینگ ددن من Die از sagen zu مکارم mir, Mario, و مرا دویشن ماریو wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, دویشن من وکی تو باور تکی مسی warum خوده hat er dann gefrühstückt? Warum hat er gefrühstückt? دوی چما مسی تاشتی کریه Gott frühstückt nicht. خودی تاشتی نخواه Warum hat Jesus geschlafen? چما مسی رادزا خود کرد Gott schläft nicht. خودی خو نکه Warum hat er gebetet? چما مسی دعوت کرد Zu wem خودی hat er دعوت gebetet? نکرد اوی کرا دعوت کرد Nun, ich habe aus der Liebe zu Muslimen habe ich angefangen, im Koran zu lesen. و پشتی ناف من داتشتک چه بو وکی من حق ملت مسلمان هست کرد من دست بکر قرآن از بخونم از فهم کم Weil der Koran ist die Welt der Muslime. چمکه قرآن تمانیا و دنیای دا کاری ناف مسلمان ها Und دکر ich habe herausgefunden, im Koran steht nur 5-mal über Mohammed پشتی من وقتا قرآن دست بکر از خواندم من فهم کر بس 5 جارا جبو محمد aber هاتیه نویسان 25-mal über Jesus. بس دیدا 25 جارا بو مسیح هاتیه Also wenn نویسان mich ein Muslim fragt, لناکا وکی مسلمان اکیش من پرسیار که glaubst du, dass Jesus Gott ist? اگر یکش من پرس که تو باور تکی مسیح Dann خودیه antworte ich aus dem Koran. و ازش ورا دست بکمش قرآنی Und وانا da sage ich, mein muslimischer Freund, از بجم حوالا منی مسلمان im Koran steht in der Surat Maryam, که سورا میرمی دا نویسیه Ayat 34,
آياتا 34 دا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Nämlich Jesus, er ist der Sohn Mariams نویسیا کو یسوع کره میره und das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln. و گوتنه یه حقیقه کوکی نای دو فکری Nun, das kommt mir bekannt vor, و پشتی اوا مرا هات Denn پیشا من فهم in کرد der Heiligen Schrift heißt es, و کتابا پیروز دا نویسیا Johannes 1, Vers 1, یوحنا انجیل یک im Anfang war das Wort سری دا گوتنه خوده und بود das Wort war bei Gott و او گوتنه خوده جمع und خوده Gott war بود das Wort. و خوده او خوا گوتن بوش Und Vers 14 heißt es, و آیاتا دو und das Wort wurde Fleisch. و او گوتن بو Und جسد wir haben seine Herrlichkeit gesehen. و همی شکریاوی سر دنیای So, دیدن wenn die Bibel sagt, Jesus ist das Wort, اگر انجیل دبیجا وکی مسیح گوتنه und خوده laut der بود Bibel ist das Wort ewig, و Halleluja. بدنگ بلند وکی دبیجا یسوع گوتنه خوده حتی یا und der Koran sagt, Jesus ist das Wort, و قرآن دبیجا وکی مسیح Dann گوتنه sagt- خوده یا dann sagt sowohl die Bibel als auch der Koran, Jesus ist das Wort des lebendigen Gottes. و ام Halleluja. دبینه وکی بگوک گوتنه کتابا پیروز دبیجا وکی گوتنه خوده او خوا خوده یا و او مسیح Und ich war mal zusammen mit ein paar Salafisten و چند دربا من تف سلافیست از رونشتم und dann haben sie mich herausgefordert. و دست بکرن وکی من هنکی تویهف کن Beweise uns, dass Jesus Gott ist. Beweise uns, dass Jesus Gott ist. بو ما اکید که اشکره که وکی مسیح خوا خوده Da sage ich, kein Problem. من گو پروبلم تنه In der Surat al-Luqman, سورة اللقمان إيش كان نسوا قرآن da heißt es, وَإِنَّهُ لَعِلِمٌ لِسَاعَتِهِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَحِدْ بَعُونَ هَذَا ثِرَةٌ مُسْتَقِيمٌ. Wahrlich, Jesus ist das Wissen der letzten Stunde. اللي بيجا بالراستي كو يسوع يكو يداوي صحاتيه Deswegen zweifelt nicht an ihr. و بيجا فرا دل نكون نبا Und Jesus spricht, ومسيح بيجا folgt mir. مسيح دبي باي من ورا Im Koran steht, dass Jesus sagt, folgt mir. قرآن دا نويسيا وكي يسوع قوتيا باي من ورا Das ist für mich als Straßenevangelist ein Luxus. دبي وقت از دچم نفش بازار مزگینی بدم دبي اوا بوم لوکسوزه Mein lieber muslimischer Freund, der Koran befiehlt dir, Jesus zu folgen. Amen. Halleluja. دبي حوالی منی مسلمان اذا دست بتکن وکی ببینن که قرآن واندا چه دبیشه Und ich habe sehr viele muslimische Freunde. و گلک حوالی من مسلمان هنه Und sie sagen, Mario, du kennst den Koran besser als wir. دبیجنه من ماریو تو قرآن جمع بهتر زانی نه ام Und aber meine christlichen Freunde verstehen mich nicht. لی حوالی من مسیحی هر کس نکارن من فهم Die کن sagen, warum liest du so viel im Koran? دبي اوانا دبیجنه من حوالی من مسیح دبیجن چما Weißt تو du, حقا dann sage ich قرآن immer, دا ich دخونی mache es so wie Paulus دبي از تکم وک پاولوس in Athen. چوا پاولوس چو اتینیا Er sagt, ich bin den Juden ein Jude پاولوس کو از ناف یهودیا وک یهودیا und den بو Griechen ein Grieche. و ناف ملت یونان از وک یونانی بو So versuchen wir die Muslime zu berühren durch ihr eigenes Buch. و ام از دبیجم حوالی خواه مسیحی ام تو کار مسلمانا دست بکن وان را وکم به کتاب وان قرآن Und vor ungefähr 15 Jahren haben wir einen YouTube-Kanal gestartet. و اوا ایدا بو 15 سال دا و 5 سال وکی ما قنالا یوتیوب چه Mit کریه ungefähr 100 Videos mit den schwierigsten Fragen von Ahmed Didat, Dr. Zakir Naik und Pierre Vogel. دوی ما تف گلکی زکیا و دکتر و دوی گلکی پرس و جاف ما گلک پروگرام یوتیوب ما چه کریه Wir haben mittlerweile 700.000 Aufrufe. ام ورا 700,000 ملت یوتیوب ما دا او تشتا مرا دانستاندنه Aber meine muslimischen Freunde haben mir geschrieben, Mario, du bist auf Instagram, du bist auf YouTube. حوال دی مسلم haben gesagt Haben zu mir gesagt. دوی مسلمان مران دمیسینه حوال مسلمان وکی تو اینستاگرام دانی و یوتیوب دانی Aber wir Muslime sind auf TikTok.
Dove le goten am Musliman shi am TikTok Wann ida. kommst du nach TikTok? Dove mara gotna te kangi be TikTok Habe ich ida. gesagt, oh nein, TikTok ist vom Teufel. Dove me gotja na TikTok je shaitan az Aber weil mai. meine Liebe zu Muslimen so stark ist, Le waki haskirna man hosa mazna jbu bin milati ich seit Musliman. 6 Monaten auf TikTok. Dove ida man das bekri ava shash me ha as katma TikTok ida. Und jetzt habe ich 1800 muslimische Freunde. Na ida vi shash ma da hazar و haysat havali Musliman ida marabuna haval TikTok ida. Und habe jetzt mein Lieblingsvideo hochgeladen. ونها من فيديو كي رنت من تشيكريا براي من احمد تذكري بلامبا فرافيخي كواك Im Koran steht, Allah spricht zu den Kindern Israel. دبي قران دا نفسيا وكي الله خبر ددا جبو ملاتي زاري خوي اسرائيل Nehmt ein das heilige Land, was ich euch gegeben habe. قلت هلدن او عرضي كواكي من دايا ملاتي خو Und wurde 65.000 Mal gesehen. وكي شيستو بينش حزار وكي من افتشتا gesegnet oder gesegnet Gesehen. وكي من ديتيا Und kein Muslim hat mich beleidigt. وتمسلمان تعدا ندانه من بوفيت Können sie nicht, weil das sagt ja der heilige Koran. دبي چمكو اوا بوناوان قران واني بيروز دبيجا نا از So, دبيجا ich habe meinen YouTube-Kanal zusammengefasst in ein Buch. دبي من قناه خوي قصات يوتيوب خا من في كتاب تاع حميد Das habe ليكريا ich heute mitgebracht an meinem Büchertisch. من اف كتابه مخرا انيا ورا بش كتابه طاوله سر ميزي دانيمه Es ist mit Respekt geschrieben. ورا بحقي يعني قيمات من افتشتانويسي Kein negatives Wort gegen Mohammed, gegen Islam, gegen den Koran. دبي من تشتكي همبري نا محمد نا اسلام نا قران من نا كوتيا نا نفيسيا Meine christlichen Freunde sagen immer, warum bist du so höflich zu Muslimen? دبي جانا هوالا كي من مسيح دبي تو چما هوسا بر تاف مسلمانا تو هوسا وكا چا höflich auf Kurdisch Respektvoll? وكي چا تو حرمتي وان را ددي قيمتي Ja, weil Jesus war respektvoll zu allen Menschen. Also ist er auch zu Muslimen respektvoll. چمكو مسيح ما بقيمت بحرمت بوش بو حمي ملاتا وساجي بو مسلمانا Und ich habe mein Buch übersetzt in Englisch, من اف كتابة ترجمان كر انجليزي in Farsi, زمان فارسي in Arabi, زمان عربي letzten Monat in Türkisch. مها شوين تركي Und ich habe heute mitgebracht, es ist mir eine Ehre, in Baadini وإيرو جارا بيش منها خرا هلدايا بزمان und باديني in Komanji. وزمان كرمانجي Ja, wenn ich in deutschen Gemeinden sage, in Baadini, Komanji, die sagen, haben wir noch nie gehört. دبي وقتا مثلا دش از دش ما ديركي ألمانا دبي Aber heute bin ich in einer kurdischen Gemeinde. دبي كرمانجي Niskorab, باديني Amen, مثلا preis dem كريا Herrn. So, بس دي und واس ديرا كردي ما genau, aber ich weiß, junge Menschen kriegen Pickel und Ausschlag, wenn sie Bücher berühren. دبي مثلا شباب دبي وقتا كتب دست ددن دربي روان سر چاويون وكا چا بيكل تشتكي اساس چه دبا سر چاويون او Deswegen habe ich eine DVD gemacht. چمكو از ورا دفاع دي کی من چيكريا Und zwar die schwierigste Frage von Pierre Vogel. ورا هر برسه يه زحمت War- ج بي Von Pierre Vogel, kennt ihr Pierre Vogel? Nein. Okay. War Jesus Gott oder nur ein Prophet? دبي ورا في دفاع دي دا تو تكاري گدار کی Und مسیح تن پیغمبر بو یا Ist ein خدا بو Geschenk, ein respektvolles Geschenk für Muslime. و اف دفاع دي عالی من وک حرمت جمو In همین مسلمانا Farsi, in Arabi und in Deutsch. ورا نویسی زمان فارسی عربی و آلمانی Und wer auch gerne lernen möchte, aus dem Koran mit Muslimen zu sprechen über Jesus, و هم جبرا تکارن هیم بن ام چا تکارن تف مسلمانا خبردن جبو مسیح habe ich auch ein kleines Seminar mitgebracht auf DVD. و ورا کفشتکه وکا چا درسه کی جبو وکی ملت زانبن Wow, wir haben schon 2 Stunden vorbei, ne? Wir wollen ja Preis noch dem Herrn. Gottes Wort hören. Amen. Preis dem نکه Herrn. ام تخواستن گوتنی خودی سکن از Ich تخواستن ورا werde بیدن versuchen, mich kurz zu fassen. از نکه تخواستن وکی گلک کم کم گوتنی Ich خودی möchte بیشتر mit نوا euch Gottes Wort lesen از تخواستن نها ورا گوتنی خودی بخونم und wir lesen aus dem Markus-Evangelium, ام نکه دخونن جمارکو انجیل 5 Kapitel 5,
5 դարյա 5 Vers 25. այատա 25 Und Markus berichtet. ու վրա Մարկոս տշտեկի մեռավեդը Und կե es war eine Frau, ու վրա պիրակա քաբու die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war կո 12 սալ դաուդու սալ ուակ ժուի խունակի դչու und vieles erlitten hatte, ու գալակ տշտե նախոշի դա դարբաստը կր von vielen Ärzten դչու ջամ գալակ դոկտորա und alle ihre Habe aufgewendet hatte ու համիչը փարիխո հաբունի հաբու դդովի դոկտորա und keinen Nutzen davon gehabt hatte. ու քաս նկարբու ուակի ժուերա ալի կարբունա Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. ու հերթմ դչու գալակ ժուերա տշտե հեգրան խրավ դբու նախոշյաوي Als sie von Jesus gehört hatte, գավա au գդարի կր բո մասի kam sie in der Volksmenge von hinten ու հատ նշկեվա նով մլատ կավտա հնդր und rührte sein Kleid an. ու դստեխա ավիտ քնջիوي Denn sie sagte, ու դբեժա wenn ich nur seine Kleider anrühre, ուակի աստանը դստեխա բավեժ մա քնջիوي werde ich geheilt werden. ու ասի դարբերա ասի չեբեմ Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes. ու վե դամե դարբերա au խուն հնդրեվի Und sie դասակնի merkte am Leib, ու au պե հասյան նով ջասատի dass sie von der Plage geheilt war. Amen. au զանբու իդա ժուե ყավատ իդա au իդա չեբու Und sogleich erkannte Jesus ու նշկե դա մասի նավան մլատա in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, ու au պե հասյա ուակի ყավատ ակի ժուե դարտե wandte sich in der Volksmenge ու նշկե դա նով հակա մլատ դզվրա ու դբեժա und sprach, wer hat mich angerührt? ու գոտ քե անհա դստեխա ավիտեմն Und seine Jünger sagten zu ihm, ու շագրտե մասի ուերա գոտն du siehst, dass die Volksmenge dich drängt. դու դբինի ուակի հակա մրով լեդ քավն տա լեդ քավն ջանի տա Und du sprichst, wer hat mich angerührt? ու նահատո վրա դբեժի քե դստեխա դամն Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. ու au դներյա գալո քեբու ուակի դստեխա վեդա ու ყավատ շուի դարքավտ Die Frau aber voll Furcht und Zittern, ու au պիրակա ժուե տրսի ու բրջավ դրջֆի da sie wusste, was ihr geschehen war, ու au պե հասյաբու չ ուերա չեբու kam und fiel vor ihm nieder ու հատ խոտակր խո ավիտա und բերնինգիուի sagte ihm die ganze Wahrheit. ու համի ռաստի հլդա ուերագո Er aber sprach zu ihm, ու au ժերագո er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Amen. ու մասի ուերագո կաճամն իմանետա հլդատա խլասկա Nun, hier ist wieder ein ganz normaler Tag in dem Leben von Jesus. ու ավա նորմալ ռոժակի պիրոսա ժբո դիսաբո մասի Überall, wo Jesus hinkam, war Freude. Ki dare masi kijan arde dçu ura şabun hebu. Denn wo Jesus hinkam, da geschahen Wunder und Zeichen. Halleluja. Ki da masi dçu weje ura tışte macime çed bu tışte piroş çed bu. Menschen wurden geheilt. Hammi insan çed bun. Tote standen auf. Mırın jmirya rad bun. Und überall, wo Jesus hinkam, U ki dare vakta masi weje dçu wollten die Menschen zu Jesus. hammi insan khastın batana cemesi. Und eines Tages war Jesus wieder unterwegs. U roja ki disa masi derkav çu Er war unterwegs zu dem Haus von Jairus. u au çu malaki aileki nave hereos bu. Und weißt du, die Straßen damals waren nicht so wie die Straßen hier in Frankfurt. اون زنان و دمه شرای و بازار و گنده نه حسابک شرای ورا Ich فرانکفورتیه bin hier durch die Salzschlürferstraße gefahren. از گاوا هجا و شرای زاد شلیف از هاتن Ich sage, wo sind die Menschen? من دکو گلو ورا کی Das sind keine Menschen. ورا مروفتنه انسان Aber تنه damals in Israel war das anders. و زمانه اسرائیل نه حسابو Waren viele Menschen unterwegs. گلک انسان درد کفتن ناف Und بازار Jesus ging durch die Volksmenge. و مسیح دچو ناوان Und انسانا دا alle wollten Jesus berühren. و هر کس دخواست وکی دست خواب دانا Alle wollten مسیح ihn umarmen هر کس دخواست وکی مسیح همیس und کربانا fragten, Jesus,
Wie geht's der Mama? و دقوتن Wie geht's der Mama Maria? دقوتن يسوع تشاوانا ديكاتا Wie ماريا geht's Tante Elisabeth? تشاوانا خالتيكاتا Wie إليزابيث geht's Kifak? كيفك تشاوابو Ja, und alle haben ihn berührt, alle haben ihn gedrängt und geschubst. هر کس خواستن دوی باهاتانا دست بدانا وکی بس نزدیک مسیح بونا Und auf einmal, و نشکی دا sie waren ja in Eile, sie mussten zu Jairus. و گرکی بچونا وی عیله یغویوس دا Bleibt Jesus stehen و مسیح ورا سکنی und er schaut sich um و او دنیریا und sagt, wer hat mich berührt? و مسیح گو که دست خوا دامن Und die Jünger schauen ihn an. و شاگرتی یوسا لیره Ja, هینی Petrus schaut ihn an. و پتروس وی دنیری Fragezeichen in seinem Gesicht. و پتروس برا وکا پرسه کی سر چاوی Sagen, هاتا نویسی Jesus, was ist dein Problem? تو دوینی برا چه دبه ناف می ملک Alle pressen dich, دوی هر کس دست alle خود نده berühren dich. هر کس نیستی که دبه Und du fragst, و نه تو پرست wer دیمه hat mich berührt? و تو دویشی که دست خود دامن Aber Jesus meinte nicht diese äußerliche Berührung. مسیح نه وی معنی دگو وکی که دست خود لیک هفتی Er meinte nicht diese körperliche Berührung. نه کو په جسد نیزی که وی بونه Jesus wurde berührt mit einer besonderen Berührung. مسیح وی دمه وقتا نیزی یک لیک هفتی بتشته که یه مهم Jemand hatte ihn berührt, dass Kraft von ihm ausgegangen یک ist. هاته Halleluja. وی لیک هفت که وکی قواتک جوی در کفت Jemand hat ihn berührt mit einem Staubsaugerberührung. دوی یک هات نیزی که وی بو وک چا وک مکینه یه زولی وقتا هم تمست که وک تشتکی وی Jemand hatte ihn mit Glauben berührt. یک هات وی کفت به ایمان خواه به باوری خواه Und ich möchte dir heute sagen, از خازم ایرو وی تشتی ترا ganz بیشه egal, ob du hier auf den teuren Plätzen sitzt و وکی تو ورا بارکو جیکه کی رند تو ورا رونشته بی oder ganz hinten in den billigen Plätzen. یان تو وکی پشت درکی تو رونشته بی Jesus ist hier, Amen, Halleluja. مسیح ورای نو دانه Und heute kannst du Jesus berühren تو تکاری نیزی که مسیح بی وی کوی und Jesus wird dich heilen, Amen. و مسیح تکاره Oh, تا preis dem چکه Herrn. نوی Und, پیروزه und als sie ihn berührt hatte, و گاوا وقتا او نزدیک بو دست خداوی spürte Jesus, Kraft ging von ihm aus. و دمه مسیح او قوات پیدا حسه Und er wusste, sie war geheilt. او پیرکا وقتا او قوات پیدا حسه ایده او زانبو که وکی او چه Und بویه er fragte, wer hat mich berührt? و پشتی مسیح دویجه Und که endlich kam نزدیکیم die بود Frau مکرد und sagte, ich bin geheilt. و پشتی او پیرکا هات گو از بون وکی Und Jesus sagte شتا zu نزدیک بون ihr, از چه بون Gott hat dich geheilt. Amen. و دویجه خوده تا چه کرد Amen. آمین Aber ich habe mit euch einen Trick gemacht. نها از وارا وکا چا وک لیستی که من Ich نها habe وارا euch in die Falle gelockt, من هلدا وکی اون بکوم وی مسئله دا weil ihr seid in die Falle gegangen, نها اون چون وکا چا وی مسئله weil دا keiner hat eine Bibel von euch. نها کس جوا بیبلیا خاطنه Wo sind eure Bibeln? کی در یک کتاب و Ah, da پیروز hat jemand eine Bibel, genau, nur einer. Mit einer Bibel lebst du länger. Amen. تو گرکی به کتاب پیروز Also- بویش جیان بی Habe ich nicht richtig gesagt, ne? بارکو از پیشم از نه راست Ich گفتم habe gesagt, Gott hat dich geheilt. من گو خوده تا Aber چه was کریم hat Jesus gesagt? چه مسیح گفت Dein Glaube hat ja, hier hat jemand aufgepasst, sehr gut. هاللویا Tamam. مسیح گفت ایمان تا خلاص Jesus کرد hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Oh, مسیح گفت Halleluja. ایمان تا چه کرد تا خلاص کرد Wow. Hier war eine Frau, die war so krank. ورا پیرکه که هبو که حسا Und نخوش sie hat بو so einen großen Glauben, که گلک ایمان اوی dass باوری اوی Jesus مزم بو sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Amen. و مسیح دویشه باوری تا چه کرد Ich will diese Frau kennenlernen. از Ich will diese Frau از تو kennenlernen. خواستم وی پیرکه بدم بستینم Diese ناس Frau, von der Jesus sagte, sie hat so einen großen Glauben.
Go Messi boe pirake de beja weki imanata ta khalas. Möchtest du auch diese Frau kennenlernen? Tkhasi to shi we pirake Ich nas. will auch so einen Glauben haben. Ashi tkhasn wek Ich bin neidisch auf bawaria diese ki Frau. navam habe. Wie kann man so einen großen Glauben bekommen? Chau piraka u bawaria mezn hatan Darf nas. ich dir diese Frau vorstellen? As tkhasi as tara au piraka Schau tara mal, bit menas. lies mal das Wort. Kteba piros bkhune. Hier steht, Vra nvisande. sie war krank 12 Jahre lang. Vra nvisare weki Vers au nakhosh 25. bu 12 sal. 12 Jahre lang. 12 sal au nakhosh bu. So, heute haben wir den 24. Februar. Iro 24 mehaduye. Wer weiß von euch, Ke qisata hiob shwad zane. was hast du am 24. Februar gemacht vor 12 Jahren, Bruder? Çe to beri 24 sal 24 Jahre? Vor 12 Jahren am 24. Februar, was hast du gemacht? Çe to te birata waki beri 12 sal ta 24 mehadudu ta Wer weiß das? Bitte melden. Keiner. Kas ne zane. Ja. Ich war mal in einer Gemeinde, der hatte an dem Tag Hochzeit. Deve az roja ki klise ke dabum ya ke dast khabelend ker gut we roje Hat er daot gesagt, amam hab buya. Hochzeitstag gefeiert. Deve we roje daot amam buya. Keiner von euch hat sich gemeldet, Deve kas te nabu dast khabelend ker abu gut beri Warum? 12 sal çe buya. weil 12 Jahre sind eine lange Zeit. Ja? Çunko 12 sal ava zamana ki dreje. 12 Jahre hatte sie eine Krankheit. 12 sal au jenek nakhosh bu. Weißt du, was in deinem Kopf passiert, wenn du 12 Jahre lang ein Problem hast? تو تو کاری بدی حساب آخا مجیده دا چه با که 12 سال تو نخوشی؟ Du schließt Freundschaft mit deinem Problem. ایدا تو عاشقی شابونی تنه نافته. Diese Frau hatte keine Hoffnung, او پیرکا ایدا هیویه وی تنه بو. dass sie jemals geheilt werden könnte. وکی روشه کی او یه چه بیا. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus gesagt hat, sie hatte großen Glauben? تخواستم وکی از وی جنه که ورا بد من ناس وکی او ایمانا مزن ناوی دا بو. Sie war ohne Hoffnung. او پیرکا به هیوی بو. هیوی وی تنه بو. Darf ich dir diese Frau vorstellen? تخواستم وکی از وی پیرکی ورا بد من In ناس. Vers 26 آیات 26 دا. steht, dass sie zu vielen Ärzten gegangen ist. او پیرکا چبو گلک جمع دختورا. In Deutschland sagen wir, ام آلمانیا داورا دبیشن Ärzte دکتر sind die Götter in Weiß. گتا این Götter دوایس in Weiß. دوی وکی آوانا بیشم خوده یه زاننه Viele von uns, wir warten stundenlang, bis der Arzt endlich Zeit für uns hat. Ja? ام گلک جارا ام گلک صحت هیوینن وکی او دکترا وقت Weil خوش in بو Deutschland مهبه haben wir einen großen Glauben an Ärzte. آلمانیا دا گلک ایمانه کی مزن Ja. هیش بو دکترا Aber sie ging zu den Ärzten und es war schlimmer geworden. و دچن چو او جم دکتر هل خراب هات Darf ich dir diese Frau vorstellen? تخازن وکی از وی پیرکی وابد Sie مناس war ohne Hoffnung و او هیوی وی تنبو und sie war enttäuscht von Menschen. و او گلک ایدا یعنی ایمان اندا کربوش همی مروفش همی انسانا Darf ich dir diese Frau vorstellen? و انتخازن از وی جنک ورا بد Sie مناس hatte eine Krankheit, ناوی دا نخوشی هبو das war peinlich darüber zu sprechen. گلکی ای بجی وکی تمه بوی تشتی مری بیجه Sie war aussätzig, sie wurde abgelehnt. دوی او پیرکا ناف ملدا وقتا چاتشتکی آویتی بو Niemand durfte sie berühren. چه ندبو وکی یک دست خواب دا وی Wenn پیرکی sie zu Rewe gegangen ist, مثلا وکی از بیشن وکی بچه ریوی einkaufen, کافی خواب کرد nach dem jüdischen Gesetz musste sie sagen, unrein, unrein. بقانون وک یهودیا گرکی تکرنا قیرین بگوتانا تو پیرکی نتمز Niemand durfte sie berühren. چه نبا یک دست خواهی نزدیک بگه Diese Frau war ohne Hoffnung. او پیرکا به ایمان به هیوی Sie بو war abgelehnt von Menschen او همی انسان وک آویتی بو und sie fühlte sich ausgeschlossen. او خوا ایدا به دحسیا پیرکا Das ist die Frau, von der Jesus sprach. نخمال Das ist die Frau, von der Jesus sprach. او پیرکا وکی جبو مسی گوت Dein Glaube hat dich geheilt. گو مسی جراوی پیرکی را گو ایمان تا Ich تخلاص möchte dich heute Abend fragen,
ու աստ խազմ իրովե էվարիշտա պրսկմ։ Bist du heute gekommen ohne Hoffnung? Դու իրո հատի վրա բե հիվի բե իման, Fühlst du dich enttäuscht von Menschen? դու բե դհասի տշտակի վայքի դու իդա ժ ինսանա վայքա Fühlst du dich վաստիայի abgelehnt von Menschen? وقتی تو چاج انسان نای حساب کردن ایناف انساناتا در Dann کفتی möchte ich dir sagen, Achlan was Achlan, herzlich willkommen. استارت کارم بیشن واری Dann bist تو du- بخیر هاتی Dann bist du ein Kandidat für die Wunder Gottes heute Abend. تو Amen. Halleluja. انسان کی جبو و ایواره جبو شکریا خود تو ببینی حیات خدا Nicht kurab. Amen. Halleluja. Weil بیشن آمین dieser Glaube, den diese Frau hatte, و اف پیراکا وکی اف ایمان نوی der دابو kam nicht aus ihrem Herzen. او دهات جدلیوی Das ist ein Geschenk von Gott gewesen. او نش جوی بو او هدیه کی بو ج خود هندر In دلیوی دا Hebräer 12, Vers 2 heißt es, هبرانی کتابا 12 خبر دو Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. مسیح کو دست پیک او داوی جبو ایمان ما Jesus schenkt dir nicht nur die Heilung, مسیح نتنه کوته شیفه بداتا تو er چیبی schenkt dir auch den Glauben. Amen. او تکاره Halleluja. ایمان شیتا را بدا وکی ایمان تهبه Nun, ich möchte gerne wissen, woher nahm diese Frau diesen Glauben? از تنت خواستم بشم اف بیرکاش کی داره جراحات اف ایمانا Das erste, was ich hier lese, از تشتاکی وکی تکار میه اولی in بخونم Vers 27, خبر 27 da heißt es, als sie von Jesus gehört hatte. او یکوش مسیح او گداری کربو Ich möchte Oh, dich merci. fragen, was hörst du jeden Tag? از خواستم ایروش تا پرسکم تو هر رو چه گداری دکی Was hast du in deiner Kindheit gehört? تو چه زمانه که زاروکتی خود تا گداری کریه Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, بارکو تو فامیلیا که دا مزم بوی wo deine Eltern gesagt haben, du bist nicht schön genug, بارکو بده کو بابت ترا گوتنه تو زاروکه که du bist نرندی nicht klug genug, تو زاره که نزانه du bist nicht gut genug. تو تشتکشتا درنه تو نرندی Aber sie hörte von Jesus. لی اوف گداری دکه جم مسیح Nun, meine Frau, vor ungefähr 20 Jahren, پیره کامن برای 20 sie ساله hatte eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem hat ihre Gelenke aufgefressen. وکه چا نرفه کی سر نینگوی نخوشه که هیا وکی پانی نینگوی تمام خاره بو Sie konnte nicht mehr richtig laufen. او نکار بو ری بچیا Sie musste in der Kirche, musste sie auf dem Stuhl sitzen und die Beine hochlegen. او گره کی وقت هم دچونه کلیسه وقت رونشتا گره کی نینگی خاتمه بلند Und der کرد Arzt hat zu ihr gesagt, او دکتر جرا گوته بو Frau Warnschaffe, Sie werden im Rollstuhl sitzen. گوته بو فرا وخشافه ته روزه کی سر عربو کی او نخوش او Diese دورا Krankheit ist nicht heilbar. او گوته بون جرا تو جرا اف نخوشی چنابته گره کی سر عربو کی Und رونه eines Tages او روزه کی hatten wir jede Hoffnung verloren, و روزه که همه ایدا هیوی خامه انداکر kam ein Prophet in unser Haus. و روزه که دیرامه دا پیغمبرک هات Und er hat meine Frau gefragt, was ist deine Berufung? و گوتا پیرکا من چیه کارتا ناف خوده Sagt sie, mit der Gitarre spielen, Lobpreis leiten. دوی گوتیا اس بس گیتار لی ددم پس نه خوده ددم Und dann hat er so unhöflich gefragt, wann hast du das letzte Mal Gitarre gespielt? و جرا پرسیار که جارا داوی تا کنگ گیتار خواه Sie لیستیه sagt, ich kann nicht, wenn ich meine Hände bewege, wenn ich nur mit der Schere arbeite, sind meine Hände gelähmt. دوی پیرکا من گو از نکارم دست خوشی بوم بینم اگر از مقصه که دست خوابم دوی دست من هفت کهوه Hat der Prophet gesagt, du sollst Gott wieder dienen im Lobpreis. و او پیغمبر هاتو بو دیرامه گو تو گره که دیسا بپسنایا ترنیمه دا تو خدمت خوده بکی Am nächsten Sonntag و احد ایدا دی nimmt meine Frau einen Stuhl, و پیرکا من کرسیه که هلدا ein Mikrofon میکروفونه که und hat das erste Mal seit einem halben Jahr wieder Lobpreis geleitet. و ایدا دست بکر جارا اولی دیسا و نیف سال پس نه خدان داده Und es wurde besser und besser und besser.
و ایدام دبینن هر روز چه دبه چه دبه و چه دبه Mit dem Arzt hat sie die Medikamente runtergesetzt, او دکتر درمان جرا نویسی بون او درمان ایدا هندک هندک بیا بنی بون bis der Arzt sagte, و حتی دکتر بشه war ein deutscher Arzt, دکتر آلمان ich fürchte, استرتسم hat der Arzt gesagt, ich دکتر fürchte, دکتر پیرا را گوتی استرتسم wir haben hier eine Spontanheilung. دوی ام اف چه بونا جان پیرا کامن نشکه دا چه بون Aber war ein deutscher Arzt, keine Angst. لی دکتر آلمان لینتن ناترسن Die Krankheit kommt immer wieder. دوی also wenn die sagen die Hat der Arzt gesagt. اونا دبیشن اف نخوشی هر تم یه به Das ist jetzt 20 Jahre her. اوا بر 20 سالا بو Und meine Frau ist kerngesund und fährt wieder Fahrrad. Amen. او Halleluja. ایرو پیرا کامن Preis چه dem به Herrn. ایرو Halleluja. بسیکلی داشو فراد بسیکلی Sie داشو hörte von Jesus. او گداری تکش Ich möchte مسی dich fragen heute Abend, was hörst du? از خواستم ایرو پرسیار کم تو چه گداری دکی Das zweite, was hier steht, او یا دودا ورا چه دیسا دبیشه sie sprach zu sich selbst. او خو سرخو دین دکه Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, گوت از تن از هرم دست خوابت ما bin ich کنجیوی geheilt. از چه بم Was sprichst du zu dir selbst? تو خو را تو چه دبیجی Was hast du heute Morgen vor dem Spiegel gesagt? ایرو وقت تو بر نینی که بر قطی که Oh, سگی schon تا wieder خو eine را چه Falte بود mehr. او تو دبیجی او وراجی سر چاوه Oh, ich werde مقرچمی meine Aufgaben nicht schaffen. او از نکار ما تشتا بکن بار کن نکار Was بم sprichst du zu dir selbst? تو خو را چه دبیجی Nun, als ich noch ein junger Pastor war, کو کنگی وکی از قشکی jetzt bin جهی ich بو schon alt, از ایرو ایدانک مزم بو da war من ich noch ein bisschen wilder als heute. نخمال Ich war wilder. از Ich bin auf die Stühle gesprungen. دوی وی زمانی مستر کرسیا را بانز Mache دادا ich heute nicht mehr. لی ایرو از نکام سر کرسیا را بانز Habe ich دادا dann immer gesagt, kommt alle nach dem Gottesdienst zu mir, ich heile euch. دوی من همی را دگو وارن پشتی جوین وارن جامن ونی از وچکم Mich nun, ne? Ich war Idiot. Hm, دوی من افتشتا خورا دگو genau. Und dann kam eine Frau zu mir nach vorne. و روزا کی پیرا من در کفتا پیشه Pastor, جامن bitte bete für mich. و دوی پیرا من گو Ich sag, پاستور kein Problem. دوی من دگو از Was بودا hast du für داوا eine Krankheit? خود مسیح تا چکه Sagte, ich komme gerade von der Uniklinik. دوی دگو Irgendeine Frau. پیرا که هات گوت از نهاج خسته تیم Ich komme von der Uniklinik. از اونی کلینیک تیم Ich habe HIV, ich habe AIDS im letzten Stadium. دوی نخوشیه که دی کما کردیشو بازیتن دست ایت نخوشیه که یه گله گرانه Und in einer Sekunde و دقیقی دا war mein großer Glaube او باوریا من یه مزن kleiner als eine Briefmarke. دوی حسا بچک بو وکا چا مارکه اوی هم دد نسر مکتوبا Aber ich habe trotzdem für sie gebetet. باشه من دیسا دست خود دا سر Herr دعوت Jesus, heile sie. من گو مسی توی چکه Amen. آمین Auf Wiedersehen. آفید زن تو بخیر Ma هری salama. هر تو بخیر Illa هری lecker. Geh weg. Nächsten Sonntag kommt sie wieder. و هده دیسا هات Pastor, ich bin immer noch krank. گو پاستور از هدیسا نخوشم Oh, wie ist denn das passiert? و من گو او وی اوا چا چه بو Bitte bete für mich. از رجایت کم بو من دعوا بکه Herr Jesus, من گو ها heile یسوس sie. وی چکه Amen. آمین Ma salama. Geh weg. دوی من تو دیسا هره Dann kam sie ein Jahr lang. او ساله کی دها دشو Jeden Sonntag. هر احده Pastor, bete für mich. تو گو پاستور بو من دعوا Ich که habe mich geärgert. ایدا من عصبی دبوم Ich habe gesagt, geh weg. من تو گو ده هر ایدا Aber nur im Herzen. Nur in meinem Herzen habe ich das gesagt. دوی بس از دل خودم من Weil تو ich نه bin ویرا deutscher Pastor. چم کو از یکی Ich آلمانم bin höflich. دوی اصلا کی حرمت دادم Nach einem Jahr پشتی ساله کی sagt sie, nicht korab. گوش Halleluja. خدا را Ich هاللویا bin geheilt. اش چه Ich بو bin geheilt. اش چه بو Aber wir waren deutsche Gemeinde. ام دیره کی آلمانی بون Niemand hat das geglaubt.
و کسب تشتا بار Ich ندکر habe ja auch nicht geglaubt. اشی من بار ندکر Ich habe gesagt, Schwester, من گو خوش کامن geh zur Uniklinik, هر جی اونی کلینیکه mach Test, HIV-Test. من گوتی هر تسته که عجر نو چه Gib که mir خورا schriftlich. و مرا Ich یازی bin مرا deutscher بینه Pastor. از پاستوره که Ich آلمانه habe viele Akten. از خواستم همی Deutscher اکیده Pastor, schriftlich. پاستور آلمان گرک Gehen همی Sie zur نویسن Uniklinik, دچه جی macht کلینیکا zwei Tests, Tests für den Schädige. deutschen Pastor. و نخمه 2 Tests. و دو تستان یازی کرنتینه Gibt sie mir schriftlich? و دده من همی بیازی HIV negativ. و Halleluja! او نخوشی نویسن Preis dem Herrn. نگاتیو تنیه Habe ich zu ihr gesagt, و پشتی مجرا گو Afuan, عفو من ببورینه tut mir so leid, من Schwester. ببورینه من ببورینه خوش کامن Ich beichte. Ich bekenne. دوی از خودت من ناس کرن ترا Schwester, ich habe nicht geglaubt, dass Da- Gott dich heilen kann. دوی باور که من ایدا باور ندکم Afwa. که تی چه بی من ببورینه Lächelt sie mich an. و پشتی او خوش مرا دکنه Ach, Pastor, das wusste ich ja. دگو اوی جنگی Ich دگو wusste, dass du das nicht glaubst. دوی مزانه با تو باور ندکری Aber du bist nicht das Problem. اما نه تو پروبلیم Weil بوی Gott hat zu mir gesagt, چون که خودی مرا وکر geh zu diesem Pastor گو هر جانوی پاستوری jeden Sonntag هر احده und ich werde dich heilen. و از این روژه کی تا چکن Halleluja! Halleluja. Was sprichst du zu dir selbst? خودی تب من خبر داده Diese Frau sagte, wenn ich nur Jesus berühre, او پیرکا دویجه بس از دست خوبت من bin مسیح ich geheilt. از این چه بم Und das Letzte war, و یه داویت خواستم sie بیشم ging durch die Volksmenge. و او دو چه ناف حاقم Sie ملت tat etwas, was nicht erlaubt war. و وکی افتشتا ممنوع بو ایزن تنبو Sie war بچه ناف eine echte انسانا Kurdin. نخمال Sie war eine echte Kurdin, 100% Kurdin. دوی از باورم او کردی که راستی با او کرد Mach mal Platz. دوی Jetzt مرا komm جی ich. بکن از بکن من ناف ملت Mach mal Platz. مرا جی چکن Weißt du, am 21. Dezember 2018 بیست و یکی ماه داودو سال داو هشت هجده klingelt bei mir das Telefon. و مرا تلفون کی هات War die Uniklinik Bonn dran. و کلینیکا یا اونی یا بونه Und sie haben gesagt, مرا گوتن Herr Warnschaffer, heute ist Tag X. دوی ایرو روژه کی وک یه گرینگ مهم Weißt du, ich hatte 14 Jahre lang, As- hatte ich eine Diagnose از 14 سال دیاگنوزک نخوشی که من هبو auf eine Vorstufe von Blutkrebs, و Leukämie. لوکومی بارگونزانن نخوشی خون سرطان Haben sie gesagt, irgendwann, Herr Warnschaffer, kriegen Sie Leukämie. دوی نها تشتکی مرا نشان دکه و که روژه که ایداد تو نزدیکی بوی نخوشی سرطان بوی خوناتا دا Müssen wir sie transplantieren. ام گره که وکا چا تفته افتشتا ام یعنی خدمت کن نافت بوغن بی نخوشیته Habe ich gesagt, la, Herr Professor, nein. من دکتر پروفسور گول لا نه از افتشتا ناکم Ich kenne einen anderen Professor, از پروفسور کی دی hat ناستکم mir gesagt, brauchst du nicht transplantieren. او پروفسور مرا گوتی افتشتا تو نخوازه تو بکی Sagt er, ja, wie heißt denn der Professor? اوی گوت او نوی پروفسور چیه ترا Habe ich گوتی gesagt, ist Professor Jesus. پروفسور یزوس تو وی Hat er ناستکی gelacht. Ja? و پشتی او Hat کنیا er gesagt, ja, den brauchen sie auch. دوی دکتر او پروفسور گو اره اره راست تو وی Und am دخواستی 21. Dezember و 21 ماه داودو war mein دونستا Tag X. و بو من روژه کی وکا خطا کی Hat der هات Professor gesagt, Herr Warnschaffer, jetzt haben Sie 2 Wege vor sich. دوی نها دور ری و راحتی پیشیا اون گره کی هاش خواهبن Entweder Sie machen nichts, یان تو گره کی تشتک نکی 3 Jahre sind Sie César. gestorben an Leukämie. ته جوی نخوشی ته بمری Das war 2021. و سال 21 War meine Beerdigung schon Termin gemacht, Beerdigung. ایدا تزیه من ایدا ترمین حاضر بو گره کی تزیه من بیا Oder Sie machen eine schwierige Therapie, یان تو گره کی تراپی کی گله گران در باس بی kriegen das Knochenmark von einer anderen
تو گرکی وقت چا انسان کی دی وقت چا هستی کی وقت تشتکی میزیتی نافتا چیکن 33% unserer Patienten überleben das nicht. 33% سلف نخوش اوسا جیان نابنی دا دمرن Al-Mauta. 33% sind schwerbehindert im Bett. یان 33 سلف او انسان نخوش تکون نکارن خوابون بینن تکون ناف جی نوینا Und 33% überleben, aber gehen in Rente. یان شی او 33 سلف او مروف تکارن جیان بن بس نکارن تشتکی بکن تچنا رنتا Das war ein herrlicher Tag. او روزکی و کرامت بو Herr Warnschaffe, Sie können wählen. نخمال Sie können wählen. Sie و haben die تکارن Wahl. خورا بنرن تشتکیش خورا ببن چت خوازن Tod oder Tod? دوی مرا گوت جیان یا توت oder توت Gian oder Gian? جیان یا مرن Ja, und da, مرن و مرن genau, ja. Und da, an dem Tag hatte ich Angst. و روزی بس ترسک هات سر من Ich bin Straßenevangelist. و از یکی مزگینی ما کدوم ما با ناف Ich habe شهر keine مزگینی Angst. و ترسک هات سر Wenn من mal eine Flasche fliegt, داین eine فلاش Flasche fliegt, wenn ich predige auf der Straße, fliegt mal eine Flasche. دوی وقت از دچم ناف بازار گوت خودی دوی وقت چاس بتلی وقت از داویجم Jemand will seine Zigarette bei mir ausdrücken. نخمال Jemand will, während ich predige, seine Zigarette bei mir دوی ausdrücken. وقت جان از گوت خودی دویجم دوی هنر کنه وکی چهاری خاصر انیام بد نویساندن Habe ich keine Angst. از دیسا ناترسم Das ist keine Angst. اوا نترسه Das ist Adrenalin. ادرنالین Adrenalin, ja, das ist ein Hormon, ist auch egal. Auf jeden Fall. Aber da, am 21. hatte ich Angst. بس وی روزه 21 می ترسک هات سر من Bis mir Jesus begegnet ist. هاتان مسی به وی گوتنی Durch das Wort Gottes. به گوتنی خواه Philippa 1, Vers 21. فیلیپا 1:21 دا Christus ist mein Leben, مسی جیان منه Sterben mein Gewinn. و وکی از بمرم جی اوا کارا Ihr منه lieben Geschwister, wir sterben nicht. خوشکو برامن ام نامرن Wir gehen nach Hause. ام Amen. دچن مالکی Preis خواه dem Herrn. ناوی Halleluja. پیروزه Amen. Preis dem Herrn. آمین Und dann habe ich die Therapie gemacht و پشتی من ترابیا کی کرد und da bin ich auch beinahe gestorben. و وی ترابی تا اسمرم Genau. Und dann 3 Monate später پشتی سه مها war ich so schwach, از وقت چا انسان کی لاش habe ich nur noch gekniet. Also du warst komplett tot oder in Schwach. Ach so, schwach. Ja. Als بقواد بوم از سه ماه بقواد بوم از Kein- وقت چا keine عرضی Kraft. بوم قواد نبود Ich war so schwach, از حوسا mein سوس ببوم Frühstück hat 4 Stunden gedauert. وکی تاشتی من 4 ساعت دکشاند Und dann habe ich mich wieder schlafen gelegt. Dann habe ich mich wieder schlafen و gelegt. nach dem دیسا Frühstück. از خوی داده چوم Ja. Und dann habe ich immer nur gebetet, و تانی من دعوا دکر Jesus, erbarme dich. یسوع واری من رحمه Und ich habe zu meinem neuen Knochenmark gesprochen. و از وقت چا از هستی خو بید حسیان Bitte heile mich, خدا من چیکه töte alle meine Feinde بکشه هر او دشمنی من und bitte bring mich nicht um. و از رجایت کم من Weil نکشه die meisten sterben an ihrem Knochenmark. Ja. An dem neuen Knochenmark. گلک مرو وقت دمرن اونا نوک هستی خدا دمرن Genau. Und nach 4 Monaten پشتی چهار ماه habe ich eine Bohrung bekommen in den Knochen. وقت چا هستی کی zusätzlich eine Knochen Eine Bohrung. bogen ach so وقت چا قلا کی هوسا سر هستی وی وبو Mein Knochen war tot. هستی من مربو Kein Knochenmark, هستی من تنبو kein Blut. خون سکنی بو 14 Jahre lang. 14 Jahre lang war alles tot. 14 سال افتشتاد نام دا مربو Und nach meiner Transplantation پشتی اف ترانسپلانتاسیون از نظام کردی چا ترجمه kam wieder Blut.
Meine Knochen waren wieder lebendig. پشتی وی هستی من دا او خون دست به بوجیان بو Ich weiß heute, از ایرو زانم Gott macht die toten Knochen wieder lebendig. Amen. و از زانو وکی او خوده وکی او هستی ساخت که و خونات نود که Und jetzt bin ich 4,5 Jahre. و ایدا او 4 سال و نیف Ich bin 4,5 Jahre. از ایدا 4 سال و نیف Und ich habe 0,000% Krebs. Ich bin krebsfrei. هاللویا نها Herrn. صفر 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 سلف ایرو سرطان جانم Gott sei دادنه alle Ehre. Amen. Nishkora. همی پسنای خودرانه Ich würde gerne, dass wir unsere Augen schließen. از خواستم وکی ناکا ام چاوی خواب بگرن Jesus ist hier. ایرو مسیح وره Und ich möchte dich gerne fragen. و از خواستم ایرو شتا پرسیار کم Möchtest du heute dein Herz öffnen تو تخواستی ایرو دل خواه جوی را für وکی den Herrn des Lebens, تو به دحسی او جیان خدان Jesus Christus? یسوع مسیح Er ist der Herr über Leben und über Tod. او یه خدای یه جیان و یه مرنه Wir alle werden einmal sterben. امی روزه که امی بمرن Wir alle werden einmal vor Gott stehen. امی روزه که پیشیا خودی بسنن Und wir alle wissen, و ام گره که همی زانه بن dass wir nicht gut genug sind, um ins Paradies zu kommen. و که ام همی نه صد سلاف انسان و که ام بینه ام بکنه جنت خودی Aber die Bibel sagt, لکتبا پیروست بشه Gott hat die Welt so sehr geliebt, و که خودی حق اف دنیا حس dass er کش seinen Sohn gab. و که او کره خود تای تنه دا Jeder, der an ihn glaubt, و که هر کس که وی باور که geht nicht verloren, و که اندان نبه sondern empfängt ewiges Leben. و که کاره به جیانه که حتی Und به während unsere Augen geschlossen sind, و نکه و که امه چاوی خود گرتیه möchte ich gerne fragen, و از خازم شتا ist jemand hier heute Abend جوا یک ورا نو und du دهایه möchtest dem Himmel ein Zeichen geben? و که تو دخواستی هیمل واس Du möchtest dem Himmel ein Zeichen geben. و تو دخواستی و که ازمان ترا نشانه کی بده Und du möchtest sagen, Jesus, ich öffne dir mein Herz heute Abend. و تو دخواستی بیشی مسیح من از دل خواهی رو Jesus, بود komm in دعوت mein کرد. Herz. مسیح واری دلی من Wasch mich rein von aller Schuld. واری مسیح من بشو همی Sei du گنی der من Herr in meinem Leben. توی خدای حیات من Dann heb kurz deine Hand دستی خواب بلند که اگر تو als دخواستی Zeichen für den Himmel. و که چا نشانه Und کیش sag, بو Jesus, komm in ازمانه mein Herz. واری بیشه مسیح واری Komm in mein دلی من Herz. Dann öffne gerade jetzt deine Hand. Streck sie aus zum Himmel. دستی خواب دریجی ازمان که Jesus kommt gerade jetzt in dein Herz. و مسیح نهات ناف دلیته Und ich möchte gerne Schwester Diana bitten, از نهات خواستم خوشک خدیانا رجای auf کم Kurdisch ein Gebet zu sprechen. آمین Amen. یا خدا نم دعوت کن وکی یا خدا تو خدای ای رو دوهینه وک خواهی هر کس که تشتاش داد خوازه و حوجه وری خواه اشکره که و هر نخوش و هر گناه و هر بار سروان راکه خدای من به ناویتم دعوا کرن آمین Halleluja. Vielleicht bist du heute hier gekommen بارکو تو ای رو هاتی ورا und du hast Schmerzen. و اشکه کی برینه کی نافته Du bist krank. یان تو نخوشی Vielleicht bist du mit einem zerbrochenen Herzen gekommen. بارکو کو تو هاتی ورا بدله کی شکستی Du hast alle deine Hoffnung verloren. کو تا همی هیوی خود هر تشت اندا کریه Menschen haben dich enttäuscht. وکی انسان گلک تعدا و اشک دانته Menschen haben dich verlassen. گلک چه بیا وکی انسان تا هیشتنه Aber etwas hast du heute gelernt. لی ایرو تا تشتک جورات تو بر عالمی تو هیم بوی Jesus berührt die, مسیح ته نزدیک وان دبه die all ihren Glauben verloren haben, که ایمان خو اندا کریه die all ihre Hoffnung verloren haben. که هیوی خو اندا کرنه Und ich möchte dich gerne einladen. و از خواستم تا بیجم واره Wenn پیش du واره krank bist, اگر تو نخوشی lege deine Hand auf die Stelle, die schmerzt. کی داره وکی اشک نخوشه دست خو به دست Lege سر ورا deine Hand auf die Stelle, die krank ist. دست خو داینه ویجی اشک کی داره تو نخوشی تا هیه Jesus berührt dich gerade jetzt. نها مسیح او نخوشی تا چه Er دکه berührt dich mit seiner Heilung.
و مسیح به او پیروزی خو تی نخوشیت چه دگه Kraft geht aus von Jesus heute Abend. Halleluja. ایرو قوت کیش مسیح درته Wenn du ein zerbrochenes Herz hast, اگر دلکی تشکستی lege هیا deine Hand auf dein Herz. دست خدای نسر دل خو Der Heilige Geist tröstet dich. و رح پیروز او تی رحتی Auch دده wenn Menschen dich verlassen haben, اگر انسان تا هشتنه تا هلانه Jesus wird dich niemals verlassen. مسیح تجار تا نهیله Heiliger Geist, ich danke dir رح پیروز هم سپاسی für خودت deine نده Heilung heute Abend, بو و شیفه کت دمی für deine ددی Kraft زارخا heute Abend. بو و قوات کت ددی In Jesu Namen. به نام یسوع مسیح Halleluja. آمین Nishkorab. Geben wir Jesus noch mal einen Applaus. Amen. Preis dem آمین Herrn. مسیح Amen. را پس نایی بدن آمین هاللویا